Bocah zaman sekarang kalau minta duit maksa, minta sesuatu maksa, tapi kalau giliran disuruh sholat susah bener bocah zaman sekarang. Dah ya, katanya zaman modern, modern pala lupean, padahal mah cuma sholat doang. Bocah yang bakal nyelamatin lu pade, amal di akhirat yang paling pertama ditimbang sholat, tahu nggak? Lu mah kalau disuruh sholat segala alasan baik apa baik, dah ampun deh gua mah. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, ayo orang sholat maghrib berjamaah. Datang seekor nyamuk, sholatnya enggak